Pima pui Tuesday nightmare te chung ko chanchin vel mo apasal chung chang vel diklo taka thu chua ma mi thlawang ho tu ni la ni lo chu kar ret chuang lawa chu chuan in Facebook lama Pima pui te chung ko chanchin diklo taka ton sei ni oma chu ei Pima pui hian channel ron ti chuaka en ang chi nge Facebook lama post te ang te kharon en hono kan nenga arem chan chu comment dan te po I kan en chodone Hei tun naya mami shopwal ta damdoi morle expire to lo tak azor chung changa mi puite warning karon ve chewa heng adam doi pek chwa chen khat ser changa thisen chhuak na sa azana zana damdoi in panpui hialte damdoi thauna le chirna a chen phei chu eng damdoi nge ti po shat lo chen khat phei chu ama nge in asiam chokte ani wangin mishing sel na tan a hlo uma aden e maya chu wanga post ron siam khakania heti lai hian mami chan tu kan ti don nge chong pai tak maya dot mu hluma pot siama kan pa jaksa sumdong ang me chwale passport expire to ti te kota po anlo zil ti ang rengken dot mu hlumin post aron siam ngot maya he fake account pa hian account panhe na in pakhat chu tlan moi chang ti ani a pakhat le chu welcome home ti hin in he a fake account panhe chang hian dot mu hlumin ka chan chin aron post chhuak char maya hepa hi tunge ni kanchek chian chuan ti hian achangin mizo chungin post asiama achang le barma chungin post asiam le mai thin mi thin kha chuan hemi chung chang a hian social media cheta chang in ni a khin po anga em ni in lo ti mai theya amai ro chu trola tam tak hi kan don turani a kapome amai ro chu ri ru na thlak lai ber chu thudik chuan milo beita se na ka ti me lawang ami ro chu dot mu hlum manga post asiam ngam le comment a reply zut ngam hi ania jax zor chu soilo kan pa hian jax edik hau mu sit na lam ni lo se jax edik chian po anei lo shimani ki tok mai tiang chuwangin he tianga dot mu hlum hlang manga post asiam ngama wang hian aizol cybercrime lama an hau tu pa inspector pu ms an hena ka thlen to a he kher hi chu ma min lak puidona injol na apo dot mu hlum fake account na chang le ngalin tiang em po siam ngam hau hi chu ti ve chak a hun to ka ti tlat chuan Pima pui hian cybercrime lama ti hian zul kota a pu emerson ma alak pui dona an chui chuak don te po ani mela eng tiak chi nge Facebook lama tlan moi changte ti hianin alo post kha chhir kan tum don ne eng po ni se tlan moya changte ti a khor phi cheng rega ti mai tiang kalau chiar ngai thak nuam tok lo deu ni chun lo hretim do ne post pathum lai mai ka hmuwa midang til dang news dang anon ti tel na po hin anon mertel vele deu thini ka Pima pui on chil kan tumwa comment te po enjoy kan tum do ne poi mom chun one day ago post ni hei tan moi changte lo khom Facebook group Tuesday night Mary hi ka chai pe lo ma sen hlui zong nen ka soi in du lo chuan ngoi ngam ro an chung kunun ka hai let ti tu nyawa hai po he an chung kunun ka hai let kher tul ka ti lo chuan Tuesday night Mary film khurang che idam kho chu na tur tham thil ka ne nia hei enge om je idam kho chu na tur tham thil ka ne ni ti lai taki hre thim lo min ron bia du ini chuan min ron be du ni chuan pm min lo be mai don ania zakro ngoi zok tur ani tuma in an sei sel lo chuan mi nuna in rol to su high court in an zil jeni lom ni aron ti ni tuma in an sei sel lo chuan mi nuna in rol to su aron ti ta na hian ma mi lampang mo atan wang ni tura kan ngai deuh ngota ri chu ti chuan idam kho chu na tur tham thil ka nei ania ati lai tak hi ka sa thim lo in vo na nge ni anga enge ti helai tak chu ka sa thim che lo ni chu chuanin helai a hi comment poi mo deuh te omem han en nual don paila dam do expression ve thung hi barma mi le ngal ti te mo eng tin nge min lo bia don nia ka shilo ti amol hian an type thin jok le hei a hor phi chiang renga ka ti khamo chiar har ve ang reng ama ina reply na anei om angte om chun kan longa chu ti lo chu comment zong hi chu kan en lo mai nga ma hian in a post pa hian ti mai te ang
an la reply ngam zu zu ta ti deuh dan apima pui khan a reply em ti hi kan eng don ani ama tak khi chuanin a reply na hi ka hmu ve to nuina delete ani lo chuan a reply na hi tai chuan kan hmu lo ma phot mai a post le na hi hei heta po Tuesday nightmare i pasal nam nekro ho wanga kan heti duai ani chu chuta voi khat ma a rich du mi lo le hal a riat tina tur ngani lai chu ka sa thim lo he lai hi a ron jiak sei deuh hleka a khorphi a thabik vak lo ka ti kha a chiar kan chiar ngai nom lutuk lo jin lo sa thim deuh mai don ni ta thuron post sei deuh du hi kan chiar le photanga Tuesday nightmare i pasal hi India rama a local na arai to ma ani te kinnan passport chu kumsom chung dam chau ani ma se Tuesday nightmare i pasal passport hi kumsom pali a chuang to a renew thei lo ani ma se athar siam le a har lo ma ni ti na ni heimo ma ni khan university pakhata alut an ti tlating ka ria ma se alu ho lo chuan football coach ani ti tareu ma se lu ho lo chuan football coach ani ta deuh damdoi manga India a khosa ani chuan phai lama tanga inchar an ni a khang hun lai khan Tuesday nightmare hian damdoi le zu a khoi thin an ti a thian ani hei a thian then khat atanga ka thu don dana a chiar har khop mai hei no thatiam deuh mai don ne ka ti ka voi ni chu kan chiar tuk tuk a video ka siam main ma se kala chiar sual tho mai a thian then khat atanga ka thu don dana ati ni chu tu a thian then khat atangin nge he thu hi don mo damdoi manga India khosa ani chuan phai lama tanga inchar an ni a khang hun lai khan Tuesday nightmare hian damdoi le zu a khoi thin an ti a thian then khat atanga ka thu don dana ati ni chmo chuan poisa awangin tuna a pasal nen anin tong ni awm ani a thian then khat chuan a hmel that wanga ngai zawng ni loin sum ama mo ve tho awanga in kop chhoin he tiang an thleng chhota ani an ti a fapa te po mi zo ani tir du awangin mi zorama naw nei adu ni awme ma se anei talo ni in ka ria namdanga kopui nekro fa chu mi zo ni thei ngai don lo ti na ni chu chuan ma pui hi an pasal te ram a ho adu lo an ti chuan a pasal po in an ram a hroi adu lo an re thei lutuk ba ka anu pui mu adu lo zel hian thil in thup om ni ngei tur ni ma ni nam phachana namdang pasal nei chunga lo in lak polite kha a fu vak lo tuna thil nei zong po mizo mi pui subscriber ho wang vek ani police a dan lowa a khosak awang khan an pa hi man tir thei ani an pa hi dan lowa a khosak wang police man tir thei ani ati na ni tu chu hai alon jiak du maya kan comment du lo me nga hang live ju comment lo ning tak tak ka video clear tu tein thina helai te hi kan soi vele du chu afa pa te po mi ziu ni tir du wang mi zorma naw nei adu ani ome ma se nei talo ni in ka ria ti te mo e po nga chu mi zorma ma pu hin fa nei le nei lo chu ka shat chuang lova ko ya po nei ma se fa ta chu dinga nam kal dana chon mi zo chu ni to don lo ngai ti chu kan nam chom dan kal phunga chon kan se lang ve kan ka khoi hmuna po nei se mo ma se India khole ti chu ani ti kha chu riat ton ta ni chuan hei afa anu pathlak te po aron ta ni hi chuanin comment ho hi kan en le zui anga comment a hian tlamoi changte hian reply ani reng em i vel mo i wat phu chop ngam jok vele passport chungchang a po dot mu hlum i ron soi nga la damdoi manga India khosa ti te chu ila ti te deuh damdoi manga kan khosak ngai lo zia chu Kolkata mizo te hian an thra chiange i thu post du dan kher hi dot hlang ani awangin he thil hi dan anga ma kala ve don be ready ti ma pui sai lo Alex Izu ti ni tan he hi pi ma pui ni hi ti ta ni dan angin ma ron la dona ti chun ta hianin tlamoi changte hian welcome ati ta mak mayangam rep khop maya hetai pi ma pui nan chang le zu le daksi helai muna hian kan dam chungin kan la khoi chin ngai lo ti hi lo
ria ang che o tin passport chung changa la dot bok iron posa thu dik isoi nia in ria ani chuan i fake account atang lowin ini na dik tak atangin lowin post ngamla awa thom ve ki jek te ki i tong pe de nge chiar pok a chiar hlei thei hau lo mai atia ai tlan mo hian an chang ve le zel hela hian in chan na hi ka ngu thui zela an ron chiar bel zoi zoi don te ang in pa passport a valid to lawa renew bok lo i songam chun sola ni mai i hmangai ani chun sola immigration a an hek thei ti ria em ma se ma ani khan mani khan athar isiam sak to ngei ka bei sei a hlui chu expire to sia ti ro avati le ni zam lo hai ve khop mai pim mai chi lai pa nial thazel ni chir zelang chiar tur ka mu thui tlat pima pu hian awa chang le ta vele tuk che hian passport valid ma in a renew vek thei ti te hi lo hria ang che amol thak hai mange tin nanga fake account laka hian ka sona chan tur om hek lo chu ti ngai mu chak view ni chun i real account atangin min ron zot la ka lo thonang che adi ta hai mai ni ein thon ngam do nem real account na mo ein pu ngam do nem tan moyan putlan moya ti meng pa ni den ni lo hi ama account ni ka lo check chiang lawa putlan moya pu ni to tur kan ngaya som ba ka dai ngai lo passport in som nu athara renew ani ngai ti ma hluira te ti hi aron vele fake account po police nan chui chok vek thei to ni man tir nge ro aron tan mo hi chang zel ni lo han kalla izo police station a OC puruata lo omang chuan SI hawa khan puram moe pula report la fu beranga strict ber chak tu po tuai lawe a post tu po report na tu nen laman ming nen lamaron tar ta mi me ta hin kala chu strict ber te po ron ti chawni hi kai ngam si le ma hi engtingen kalzel dot por hi ta cha kum do ne tan mo chang te aron chang vele hi ma hlui ra tin kalna chan tur ka nei leo an aya lal po thien ka nga mai ron ti hengla hi chu i anti zel lo la phota anin chandan pima puinen chandan hi aum deuh chuan en le don taila a video te sei tuk lo nan mo pima puine hin chan na dang ten na yem ti te en le taila atang hi chuan anin chang vak lo ni mele chuan in thu poimo dang hei in chana dang an nei zelem adang hi chuan in lo ven ve mei ta ula a sei lu tuk lo nan mo kon video te sei lu tuk lo nan chuan in heta engtin nge video kha pima pui khana siam sun zom zela te kha han en chaudon chumi lawa chuan i Facebook a post dang la nei mo putlen mo chang te hian anei om chu ka mu to lova tumang chuan heta putlan pima pui video khan YouTube video thu sei vel kha ngai thlat chun som le don te ang mami shop wal te chung changa po hian mami hian miron chan let na apo sau khadi lit vek to ma se ani laka po hian damdoi expert to alo pe khaute le chul chhuana thatak nia soi an eiwanga an sera changa thisen chhuak damdo in pan pha hial te khan case an ziak lut mai thaya tuna hian an la in ron tlang me ka a chen chu thingtlang lam mi ti an ni hlom wangin tun chom hi chu warning na angain ngaidam photila ali pe ka omani chuan ti te po an ngei to me ka amai ro chu he asung don dan damdoi morle expire to a customer mizo mi pui te hne na pe chuak chin ani wang hian thunai tu te pon en thlave de urang se alom vya wang a thoshimin kho chaklama kan unaw te hi kan mangai lai te ken role lok ngani hei tingen boro karon ol chawani thu dik ani ngei tura kan ngai boka pima pui trangko na sa boka chuan hei atura te pon an ronin puangam zela chuan helama kan thunai tu te pon hatiang anga sumdong ho hi han en uluk le zual se tlang puinen dei lo ni pon ti kha I kan suggest very chu han en fiate nei ve sein dei lo chung pon ralan ron tlan po in kan sarkar ten thei patop anau chwa china mizo te hi kan unaw te ti in anron in ti mizo chin boka kho chaklama kan unaw te chu an ni ngei mai
amai ro chu then khat hian poisa an hmu na tur ni phot chuan engma ti she an ron nei ngai si lo lai hi sha thiama har ka tia an ron in ti mizo via wani chuan mizo mi pui te hmangai na nei viang miang ratlan then khat an fil viau lain then khat an hlok na tur ni phot chuan thi dei mai ila pui ti mia lo an om thin hi aril runa thlak ka tia tuna mami chungchanga ngei po angai an omanga ngai lo an omanga mi chobel in ben buak sak chuti khati tia chan pol an lo om vele zel te hi mizo te hi kan at na ni ka tia ngai lo an om ti lampang kha ni lo he nu mami shop world hian license nei map lovin damdoi pe chhuaka damdoi expire to le mor te chu customer te pe china a customer chen khat ser changa thi sen chhuak na sa doctor pangai hial an omania he tianga burma chang run chukin a poisa hmu na tura mizo mi puiti min dim mi lo lai hian voi khat an man lau lutuk mi tui tla wang maya kan lo khongai hi kan ti lo top turani in ngei to harahun soimoi sak chu soilo kan hoviau tur zo kan ya sin chu wangin he in hial na chungchanga po hian mami shop world lo la chang hau hi chu shilfia vak ngai na po inom to love a chul chhuana dam doi ngei mai khan lova in chwa ve phot mei te u ti hian hemi topic b khi chu kan close to nge long close pui mi khop mai la tang ho kha chuanin a chul thuana ngai hian lova in thua ve te u ron ti mi mai ni ti kha ma pui hi ron che bon ti ra fb upon in yel na sakhopa lo in ring ro be ready an ti mak maya kal thui pui ngai don bok ti kha chiang ta reng mai ni an thom la an tu la te po riat thai ang te kan lan nei riat bel thai ang te kan lan nei ni chuan i kini lama tangpo rongai ven thui te kan tum vele don e ole ka thil chiar hi ka thiam lutuk lo mai ba ka hianin kan thil chiar te kha horop chi ho lo ni vele zel box ka chiar ngai no me mo chu poni se bye bye phut ule